پیشیا ماسه وری بکرین ری بدن هوال درباس به هوال هجام هدی دارن هوال ام هستی و ام هستیاریا و ام وان هست بجوش و بمورال دبر چاوار درباس دکن روژه که دیرو کیه روژه کی پیروزه روژه کی که حبو گله کردی رو لبندواره به روژه پیروزه بلادنگه چپکن ما بلادنگه ایران دنه ما بکهجه خاین و دشمن و نیاران پیروز با افروش لکل کرد بجی کردستان ایرو گل کرد جاب نری بیروژه یک کرزی و یک هلوستیا گل کرده گل کرد لهمی پارچین کردستانه لباکور روژهات روژاوا لباشور جاب نری بیروژه نه ام دبیشن پیروز با افروش پیروز با یک کرزی و یک هلوستیا گل کرد دوام کلیا ده دل هر کردکی لهر چار پرچه کردستانی لید ده بکل جان بحث کرن ایرو هر کس بندواره بیروژیه هوالین هیجا هر کس جه خو بگره هوال راکاندنه سپاش بو کداوه هجمارا و جملت زیده تره کرم بکن در باسی که لکا بکن جه کشور دیار بویا ام ببینه راگاندن هر کسی جی خو بگره هوال اف کنفرانسه هوال هر کس جه خو بگره راکاندشی در باسی جه خو ببه ام بهبینم بهبرالی کار بن که صورتا نگرنه ها کارک هیا خباتک هیا هوالو هوالین هیجا ام هر کس روشن بیرن ام هر کس زاننه آستکی بلندی رو به قاده درونشتیه هر کس لگوری ارکی خود بگره هوالین هیجا هوالین راکاندنه بمره ببن علی کار حتا داوی در باسی جه خو ببن هر کس که کار خو بکه هوال هگر ولو بمینه ایرو کنفرانس نایل در خسن ام بهبینه راگاندن آلی کاربن هوال بکومیتا ام بهبینه راگاندن آلی کاربن بکومیتا یا آمدکاره ام بهبینه راگاندن جی خو بگره هر کسی برگره جی خو جبو ام دست راکاندنه هوالین راکاندنه او قصی بجدی نزیک ببن جدی نزیک ببن در باسی جه خو ببن هوالنو ایدی راکاندنا دنیای حمیر و البره امی ببن جه رخنه دما کو عمولو به دسپلینن ام به کنترولن هوالی منی راکاندنه به دسپلینه خرادکن رزدارین هیجا امالی کار بن هنکی و باش راگاندن ام ببینه لسر دیوانی دا کبن راگاندن ام ببینه راگاندن دیوانی بالا کن لسر ماسه بالا کن راگاندن
إذا نكمل جولتنا الصحفية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وحدة الصف الكردي والموقف الكردي. كنا قد وصلنا إلى فقرة اعتماد اللامركزية الذي لطالما المجلس الوطني طالب بها، لكن قيادات أو مع استبعاد مصطلحات الفيدرالية والكونفدرالية التي لطالما نظرت إليها دمشق أعلنها باب للتقسيم فيما يمكن وصفه بتحول من قبل المجلس. قال المتحدث الرسمي باسمه في تصريحه أن الرؤية الكردية في مستقبل سوريا السياسي تسير باتجاه اللامركزية، وأن كنا لم نحدد بعد إن كانت باتجاه اللامركزية الإدارية أو اللامركزية السياسية، لكن جميع الكرد يؤكدون على مسألة سوريا اللامركزية باعتبارها الحل الأفضل، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا توجد أصوات كردية تطالب بالانفصال، ولكننا اكتوينا بنار المركزية، وما نريده اليوم أن ينتخب الأهالي في مدنهم سلطاتهم المحلية وأن لا يتم تعيين هؤلاء ام ببینا کمیته مدکار بکاری خرابه پیشیا ماسی بالا بکش بو ام دست بکن هبی دکن راگاندن
هبالين هجا ام دست بكونفرانسا خودكن هبالين ما بشدارين دلال وهجا ام بهبين بيدنجي هبا ام دست بكونفرانس دكن ام بهبينا بيدنگ بن ام بهبينا بيدنگ بن هبيا بيدنگي دكن راگهاندن بهبينا بيدنگ بن ام دست بكاري كونفرانس بكن روجباش كردستان روجباش قامشلو آمد روجباش هولير ومهابات جي قامشلو يا روجاواي كردستاني روجباش وتهب داره هون تبدا بخير هاتن سرسرة وسرچاوا هاتنا بلي هبالين هيجا بارتي وتبقرين سياسي تبقرين جنو جوانان فرمانداريا يا بجو قصدا يا بريز همو سازي وكسايتين لبر حاضر كسايتين سربخوا ميوانين خوشويس همو شاندين كو جبا كوري كردستان جبا شوري كردستان اوروبا وهندري سوري وشكي جاندراكو هاتنا دلقين كونفرانس هر کسی لبه دریافت بدی آستا کی قدر بلند هون تبدا بخير هاتنا بقاسي خملو بدويا كردستاني بقاسي حسكرنا مجوالات مرة بقاسي تكوشينا مجبو آزادي ويكيتيه بقاسي كالجانا كونها دلي هر كردكي ده ليه دجبو انجامي بي كونفرانسي يا يكيتي ويكريزيه ببهزه ام خير هاتنا ودكن وقرزن قلا بيشكشي وتبا دكن هون بيجن بخير هاتنا كونفرنس هاي كريزي وهلوسا كردية روجاواي كردستاني بريز وبحرمت وبحسكرين ام وتبدا صلاف دكن وبيشوازي دكن هون تبدا بخير هاتنا دوباره هم بنابي كونفرنسا يا كريزي ويا كلبه هلوستيا قال كرد الروجاواي كردستاني هم بخير هاتنا همي ميفان وندامن كونفرانسي دكن هم بيجن دبي روجا ديرو كيدا روجا يكريزي وكلوستيا قال كرد ايرو روجا كبيروزا ايرو ججنا قال كرد ايرو ججنا كردستانيه ايرو ججنا مورال ويكريزي ويكلوستيا قال كرد هم بيجن پیروز به لباکور پیروز به لباشور پیروز به روجهلات پیروز به روج آوا پیروز به لگل کرد ین تنابر اکل بندا روجا ایرو وکبه روجینا یک رزی و یک هلوستیا گل کرد گود دمک نزیک دا گو وکرن ولات خواه وک ایرو دبی روجا پیروز دا ام دبيجن ايرو وججنا قال كرد با لهبي هرشا بارشي كردستاني دوباره ام بخير عطنا وهميان دكن هبالين راكاندري هناكي قهدار بن هرچقاسي ام دیروکا کرد و کردستان بنرن هر دم ناو نیشانک هیا او جی تکوشین و برخودانیه سرهردانیه هر دم گل کرد لهمبر ظالم و ستمکاران سرین طواندنه دستان قهرمانی و لهنگیه بتیپین زیرین نویساندنه او برخودانی او تکوشین بگومان نش خبر وهاتیه لب کردکی مزن بخباتکی مزن بخوین و خیدانکی پر مزن هاتیه داین لسر رکابت کوشین و برخدانیه بصد هزاران خورتن چلنگ کچن لونگ خورتن سنبرسور و کچن گلیزر جان خود کرنه گوری و هر بوهستک جاخا کردستانه بخوین خواه دانه ومن ستير كان لعزمان ولات مروني دانكو إيرو أم بسايا خوينا وان شهيدان أم لبدر جيان دكن
ام یک رزیا خواه آباد دکن و خودی لکه دوان در دکبن جبوه که وان شهیدان بید دولی هر دم گوتن بر خودان جیانه و گوتن ام دینداری ولات خونه جبوه که کسایت گوجان خواه بده و بجهین ام دیندارن ام جی دینداری هری مزن جبوان شهیدانه و جبیر کر روان خیانته جلو ما ده هر کارو خبات خوده ام به بیرانینا شهیدان دست کن جبرگو شهیدن ما پیروزن جبو بیرانینا توای شهیدان اما بدخنین کلیه که بیدن جبو بیرانینا توای شهیدان کس نبیشه کرد مرن کرد جین دبه هر دموی کرد جین ببین شهید نامره بيجي كرد بيجي كردستان بيجي شهيد نامره نها ام سرقاتيا ديواني بخوندي دكن بريز ما مستام محمد اسماعيل سروكي انجمانا اجتماعية كردي بلا فرموكي دكال سباسية مدى ما مستام محمد اسماعيل فرموكي جبو مشاندنا کاری کنفرانس دیوانا بریز ام رزدار الهام احمد بربرسا کارو بارین دربا رزدار الهام احمد فرمو هروها هفسروکا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیدا رزدار پروین یوسف فرمو
اگر به دنگی هبه می کنفرانس دست بده اول انهجا اندام این رادهاندنه به دنگی بدنگی ها به همه دست پیدا کن کنفرانس ها شکرم آوره هجمار را گاندنش دلگاه زیده تره دست پیکه ام خیراتنا حمو میوان جباشور کردستان جباکور کردستان شانده دم پارتیه هر وها شانده باشور کردستان برز حمید دربندی هر وها شانده سلیمانیه و حوالا به تمامی میوان حاضر و یک هنکی برز زینب و تباهی حوالا رزدار این کسایت سر بخور ین دلگین یک کنفرانس نه جواکا سویل هر وها نونرین ریخستن پارتیان و هنرمند و کسین سر بخور ام خیراتون و حمیه دکن دوا ای باکوری کردستان دوید نگوتی دم پارتی خیراتنا حمی حوال نیجا ایرو روژک دیروکیه جدمک دریج دا گلی ما نتنی روژ آوای کردستان لپرچه کردستان دیجی لبندا روژکی وسانه دمکی وسا کو ریخستن می سیاسی ده چرچفه دا بگهینن هفگرتنه کی بگهینن اتفاقه کی بتایبت ده وی سردما کو روژاوای کردستان پشتی تکوشینه که دم دریش هاتیه آستا کی کو پیویسته او جی چارنوسا خود دیار بکه لگل دولت سوری چارنوسا خود دیار بکه هر وها دستور دا مافی خو مسوگر بکه هاتیه آستا کی وسا جبو ویجی اموسا دبینن بدلگرمی پشتگیری و دستکا کرد انیا کرد لپرچه کردستان پر بخورتاهی وی هم دبینن بدلگرمی هم دبینن دسری دا رایدارن باشوری کردستان برز سروک مسعود برزانی هر وها لباکوری کردستان جه زندان امرالی برز سروک اوجالان هر وها لرئیسین دنیای کردستان جدم پارتی بگره پارتیا یکیتی بگره کت بافل بگره برز کت بافل بگره همی رئیسین کرد چه لدر باده به چه هندر دبه پشت گریه که خورد حتی بنها مدیتیه به تایبت جبو کو دستکفتین کرد لی روژاوای کردستان بگهینن انجامه چرچوه کی وصا ای دستک دانین برنگه که خورتاهی در کتی ارته جبو ویجی ام دنگ جواکا خود بهیسن کو پر به خورتاهی دبیجه
ببنيت چارنوس بلا ديار ببه لسر بي اساسي امجي دوی سالون دا ایرو هاتنه گل هفده و جبوكو ام بقاربن لسر بلگه کی بگهیشن انجامه که نقاشن دو دريج هاتن كرن افدمكه و ایرو او بلگل ویل و داره بخواندن جبو به ام جارك دي بخيراتنا حمية دكن و پروگراما جوین آخو اموها دیار دکن و گوتن هبن گوتن این آلین وقت جدست بکه دا وقت گارانتور رول لیستنه و گوتن وان هبه هر وها میوان اکوش پرچه کردستان هاتنه گوتن وان یه هبن پشتی ویجی همه درباسی نرخاندنا گوتنا یعنی بلگه سیاسی آکو لسر لهفکرن چه بو دوی چرچفه دا ام پروگرام با خود دیار دکن و پشتی ویجی خلق داوی جبو انجام نامه کنفرانس در بکوه و ام بهیوینه لوی داره نقاشن خورد پیشنیار نرین در بکوون ارته ده زمان خو ام باش بنرخینن و ام کاربن ده دمکی هری داگرتی ده ام وی کنفرانس خو به انجام بگرن جبو ام پروگرام خو دست بیدکن نه تمام دست بی ام اول مظلوم ام دعوتی سر دکن جبو اخفتنا خو بکه او جواک درانتورک یه و کارو خبر کرد بس دقیقه اول راگاندنه دبیجن ایکو زندی ده نکارم بدن به تجاریش بو یجی ای راگاندن خدور بخینم شکرم آخا ای راگاندن دور کبن و صافی ای راگاندن دور کبن جبو کو بس مباشر هبالين راگاندنه خبدن داوی هم ببینه راگاندن بیدنگ بن هم ببینه راگاندن بیدنگ بن هبیا بیدنگی راگاندن از سریدا برزداری تبایی باشدروان ای کنفرانس سلاف دکن سمیبان می هیجا هیرو کو هاتنه ام تنه نهشتنه در که آمدنه ام خیر هاتنه وان خیر هاتنه وان دکن ام دیدم خیر هاتن جمع مدزانن ابا 14 سالن ام دشاره کی دانه افشار هنجی دوامه جبنا پارستنا گلمه پارستنا به هرمه شرکی دجور هاتا کرن شرکی پارستنی هاتا کرن دبی شریدا 13000 کچ و خورتمه شهید کتن کسی 1000 حوالی ما بریندار بون
از تبایی بریندار را شفاعت خازم و بجد نخوال هم بر شهیدن می قهرمان طویلم و هم به کنفرانس دیاری شهید مدکم البته اف کنفرانس نوساج خواهد دمک کرتا چه بو اف دمک دریجه هودانن ای کتاب کردی هنه لروجوای کردستان بری بیجی گلک اتفاق چه بون گلک کبریتین چه بون اوا دوامی اوه دبا پیواجویا خباتیج بو که یکتی هات نکرن گلک ایزن کردستانی جی آلی کاری روجوا کرن ده سریدات ام کدا و پسکریا سروک برزانی ام ببیرتینن و سپاسیا ویدکن دیسات پسکریا یا هف سروکتیا کجی هبو دبی خباته دا ام سپاسیا وانجید کن و ام هودانن کک نچیروان و کک باورجی جبیر ناکن براسی از دست بگید خازم سر به مجارت تکز بکم اواجی مساجا من اجبو تبایی پیکاتین لسوری وجبنا حکومت شامی جی و اف کنفرانس نجبونا وکی کوهنک دبیجن جبونا پارچه بونه tam aksi ve avaş buna yekitiya Suriye. Em jarek edin tekez dikun ku em be yekitiya axa Suriye'danı ve em dibêjin yekitiya Kurdan heman deme yekitiya Suriye. Kortmuna Kurdan jî kortmuna Suriye. Li Suriye gelek نتوجه عندكن قالك كلتور هنا قالك اول هنا جبونا بيجي بي سوريا نو بالدستور كيكو نمركزي به كنت حمي بكاتيان بقري هندري خو جرجه وجبو بيجي ام ببيرانا كو تبعي بكاتين سوريا ما بياخذ دستور ده ببينن وسوريا كيكو كان بي سوريا كي ديمقراطيك نمركزي كان بحميان بحميز بك ام بحتياجي سوريا كنو درنگينه لباكوري رجلاتي سوريا ابابو 12 سالن امو بيكت يعني كردو عرب سوريان اشوري ارمني وبيكت وكسيمه ديتر ام هبره جيان دكن ما هبره شرق دا مشاندن خوني متكل هبو تجربه كي ميري بريب هبره هي تاريخ كي مي كرد بي تاريخ كي ما هبرات تشيكرن بون به يك جار كي مهر اساسي اي دسبيكي اوكو دسكفتين كو هاتنا تشيكرن حتى نهار بكروجات سوريا ام بباريزين وديسا ام دزانن اب هرما دمك دريج هرما بكروجات سوريا دمك دريج تشبه هاتا كرن هاتا اهمال كرن هدف ما اوكو سوريا نهضه اب هرما بالتباي بيكاتي خو جاكي خوي ضايق بقرن وكي جالي كرد دمك سوريا دولة سوريا هاتي أواكرن حتى رو جهيرو هرم هاتنا إنكار كرن زيدا قبيل سر ما هاتنا شيء كرن قانون استثنائي هاتنا كرن جالي كرد هر للدرباي ريبابريا سوريا سيستم سوريا مايه اب چند سالين داويدات جبونا يكتيا سوريا جبونا يكتاقا سوريا جالي كرد قالك تكشيني مازن دا مشاندن آخا سوري يكتا آخا سوري جي باراست و إثبات كر كش هر كسي بيتر ورد پروري سورينا جبونا بيجي ما د سوريا نهدا ما في قالي كرد بالتيبات ما في خيانة توي ما في سياسي اي كلتري بيوستا ورن محافظة كرن دستورا نهدا ورن نبساندن أبا يكش أوي ما أساسية طلب من اساسينا هيرو البدر كي
ام كون بونا كرد دركي كونفرنس خود دار دخينن هلبة ام وكي كرد شد خازن برنامج ما چیه برنامج ما سیاسی چیه اما یورو ور گفتگو بکن درخی نورته و به خواسته که یک و جوه کنفرانس بریارا چه کرن بریاری که کنفرانسات که جبو گله کرد بخوره به شامه و جبو حکومت شامه را تیکه به دیالوگه جبو که سوریه نو دا کرد ما پی خوب بگرن داوی داد اساس قادم تکز بکم که بانگا آشتی یا جواکا دموکراتیک آکو ریبراپو دوا دم داوی دا عمرانی کرفست اوا باندورا خواه لروجاواجی دیکش با آشتی گل با آشتی چه به آگر بس چه بن کام کنم پسکری که خود هندری آشتی دا چاره سر بکن جوانه به ام به بانگیجی وقتی گلی روجاوا ام جرا پشکری دکن و جوان کو سر که به چش دست ماوره امی بکن بس داویدا ام خبطه کنفرانس را سرکفتنه خواهدن امه باری دانه و اف کنفرانس بریاره جبونا پیشروجا گلی کرد و بگره و ببه جبونا هم سرکفتنه گلی مدر روجوای کردستان هم جاوی به گاوت جبونا کنفرانس کردی آگشتی و تیده تبایی هزی کردستان آمده بن ای بنگهی و چه بکیو و جبو به گاوه کی سرکفتنه اسپاس شورا سپاس و زور سپاس بو آخافتنا بريز مظلوم عبدي أرمداي قشتية هزي سوريا ديمقراط سرچاوا نها هونو قوتنا سروكي هجا و خوشويس كاك مسعود بارزاني جبال دكتور حميد دربندي و ويبي خندن بلا فرموك مزنو دلوان خوشکو براین هیجا آماده بوین بریس پر کیف خوشم کدوی هلکفتا گرینگ دا سلاوین خواه جبوین بریس بریا وجی زبو گلی مال روش آوای کردستانی بشینم اف کنفرانس گاوکا گرینگ و دیروکیا هولین آواکرنا یک ریزیا کردو دست نشان کرنا دیتنا که یک گرتی و هفپارا جبو دیتنا چاره سریه که دادمند جبو پرسا کرد کو بجداریا راستینه گلی کرد دولات ودا مسوگر بکا هر وها ببا صدما بجداریا و یادفا آواکرنا پیش روژه که چیتر جبو همو سوریا دوی چارچوبه دا دخوازم سپاسیا هولین بریز مظلوم عبدی و یک بیک هولین وین هجا بکم جبور وکرنو آمده کاریا لدار خسناوی کنفرانسی هیویدارم هون همود هولین خودا بردوام بن جبو بلن کرنا آستا تیگایشتنا هفدو و کاری هفپار دنافبرا ریزین گلی مدا آمده بوین هجا دیارکو گلی کرد لسوریه بدهان سالن جبر اهمال کرنه و همو جورین بپاربون انکار کرن و چوساندنه دنالینا ایروکو گوهرینین لزگین لسوریا و حریم قومینا در فتین پرباش جبو گلی ما چه بونو
بەرپرسیاریەکە دیرۆکیا گران دکەبە ستوێەوە ji bo derbazkirina tehediyên heyî û amadekirina projeyeka fireh ve guncayîk û xwestekên gelê me di çarçoveya Sûriyayekê yekgirtî û azad û demokratîk de bîne ziman. Li ber sîha tehediyên nihayên herêmê girîngiya têkoşana demokratî û aştiyane wek bijarteka stratejî ji bo misogerkirina mafên gelê me û bi destxistina xwestekên xwe tê xwekirin. Di vê çarçoveyê de em dûbare dikin ku çareseriya aştiyane û dîplomasî îro ji bo çareserkirina mijarên alos ji pir caran girîngtir û encamên baştir jê derdê. Hûn ê rêzdar pir baş agahdarî bandorên neyîniyên diyar yên şer û tundiyê li ser gelê Sûriyê ne. Ku bûne sedema wêranbûra jêrxanê welat û koçberkirina milyonan kesan û helweşandina binyatê civakî û têkçûna jiyanê û bêhozbûna metirsiyên tundiyê mezhebî û terorê. Ji ber vê em piştgiriyê dideyne avakirina Sûriyeka nû ya demokrat pirreng wek hev ku têda mafên gelê Sûriye tevî hemû pêkhateyên xwe misoger bibin û şopên zordarî û dîktatoriyê nemînin. Her wiha em piştgiriya çêkirina destûrekê dikin ku garantiya van prensîban bike û ewlehî aramî pêkvejiyan û lêbûrinê li welatê misoger bike û biparêzî. Ev gaveka bingehîne ji bo avakirina pêşerojeke geş ji bo hemû Sûriyan. Ku garantiya mafên medenî, siyasî, aborî û civakiyên hemû hevlatiyan bike. Rêzdaran, dixwazim dûbare bikim ku yekgirtina Kurdan û avakirina bingeheke hevpar deriyê bingehîn yê çareseriyeke dadmend û yekcarî ya pirsa Kurd li Sûriyê. Li ser vê bingehê çêkirina şandeke hevpara Kurdî ji bo diyalogê diger rêveberiya nû li Şamê gaveke pêwîst ya berbijdariyeke rastîneya ji bo avakirina pêşeroja welat û misogerkirina mafê gelê me mê Kurd û bejdariya aktîv û di pêvajoya biryardana siyasî de. Her wiha em tekesî li ser girîngiya xurtkirina peywendiya birayetiyê û di navbera Kurdan û hemû pêkhateyên din yên gelê Sûriyaya cîranê me dikin. Bicekirina aştiya sivîl û piştgiriya kultûra lêbûrînê û li hev hatina niştimanî piştrazbûn ji wê yekê ku pêşeroja Sûriyê li ser binkehên pêkvejiyan rêzgirtina hevdû ve hewlatîbûna wek hev dê bête avakirin. Bingehên serekî ne ji bo avakirina welatekê aram û tena ji bo hemûyan. Dawiyê daxwaziya serkeftinê ji bo konferansê we dikim. Hêvîdarim encamê wê bibin sedema bihêzkirina têkoşîn û xebatê gelê me ve di asta êş û qurbanîdan û dîroka gelê Kurd de bî. Hemû piştgiriya xwe ji bo her hewleke dilsoz dûbare dikim ku merema wê yekxistina rêzên Kurdan û xebata pêkveyiya ji bo pêşerojeke aram û birûmet ji bo gelê me. Her serkeftî bin bimînin di xêr û xweşiyê de. Mesûd Barzanî Hewlêr 26 Nîsana 2022. gelek spas ji bo helwestên kak Mesûd Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê aniha jî ji dilê berxwedanê ji qendîla berxwedê nameya hevserokatiya kejekî hatiye birêz Foza Yusuf wê nameya kejekî bixwîne. Vekerem ku. Ji bo konferansa helwesta netewî a Rojavayê Kurdistan
هەڤالên hêja û birûmet di serî de bi navê Rêber Apo û gerîlayên Azadiyê Kurdistanê em hemû delegeyên hêja bi dilgermî silav dikin û em vê xebata dîrokî li we hemiya pîroz dikin. Şoreşa Kurdistanê şoreşa Rojava ya got di tîrmeha 2012 di dest pê kir li hember rejîma Başê, li hember Daeş û li hemberî Tirkiyeyê û çetê wê bi berxwedanî û qehremanîya bi 10,000 şehîd û 10,000 birîndar bi pêşengtiya YPG, YPJ û Qesedê bi ser ket. Em hemû ketkarên şoreşa Rojavayê Kurdistanê silav dikin û em dibêjin teqez bi keda we vê van qezencana wê her tim mayînde bimînin. Bêguman ev şoreş û qezenc berhema keda bi salan ya Rêber Apoyê. Gelê ku bi rêbertiya xwe bi girêdayî ev qezencana ava kir. Em bawerin ku wê bi feraseta şoreşa jin civaka netewa demokratîk wê ev şoreş bê parastin û pêş bikevin. Rêber Apo ji bo Kurdan ji qirkirinê rizgar bike û bibin xwedan nasname û hebûn jiyana xwe ji bo gelê Kurdistanê bexş kir û 25 salı di zindanê de li ber xwe didin. Îro jî bi banga gokiriyê û însiyatîfa got pêş xistiye dixwaze ku di vê pêvejoyê de di vê pêvejoya dîrokî de gocarek din metirsiyên mezin li ser hebûna gelê Kurd hene dixwaze bi Kurd bibin hêzek û bibin xwedan mav di rojhilata navîn de û di her çarperçê Kurdistanê de. Ji bo wê em dibêjin banga Rêber Apo banga yekîtiya netewa Kurdistanê bû û gelê me li Rojavayê Kurdistan û li her çarperçê Kurdistanê bi dilgermî eveya pêşwazî kirin. Lewma em di serê de gelê xwe û tevayê rêxistinên siyasî û yê civakî li Rojavayê Kurdistanê em silav dikin û em van helwesta wan pir rûmet û giranbiha dibînin. Erka yekemîn a vê konferansê helwesta netewî ya got wê bidin nîşandan em bawerin ku wê qezencên ku heta niha gelê Kurd li vê derê bi dest xistî wê biparêzin. û her wiha ev şoreşa got di rojhilata navîn de bû wekî bexçê azadiyê. Eveya ji bo ne tenê Rojava her wiha ji bo her çarperçê Kurdistanê bûyê rûmet û şehnazî ji bo tevayê Kurdan. Em bawerin ku ev şoreş ne tenê ji bo Sûriyeyê her wiha ji bo tevayê rojhilata navîn wê bibe pêşketinekî mezin ya demokrasiyê. Em bi salanê hewl didin û xebat dikin ku yekîtiya netewî pêş bikevin. û her wiha ji bo ev yekîtî pêş bikeve gelek bedel hatin dayîn. Em di wê baweriyê de ku eger em yekîtiya xwe ava bikin li her çarperçê Kurdistan em ê karibin qezencê xwe pêş bixînin em ê biparêzin. Servê esasî em dibînin ku yekîtiya we rê li pêşiya ittifaqên demokratîk li Sûriyeyê jî bike
وبهلكو لسوريا يجي جهرتون ورچرخانه کی دموکراتیک پیش بکبه ام باورن یکیتی آوه و کنفرانسا گوهم پیش دخینن و ببه مسوگریا ما فگل کرد لپیشروجا سوریا یده و اوه آوه بهلکو ما فگل کرد با آوه که یاسایی به قبول کرن جبوه ام وی کنفرانسی گل که گران بها تحسبینن و دبینن لسر بیا بنگهه ام جاره کدن دو کنفرانس آوده جبو تبایی دلگیان و بشداربانان سرکفتنه دخوازن و ام دخوازن هم بزانن گو ام هر دم و هر زمان پیشگیریا تکوشین آوه و برخودانی آوه دکن حتی سرکفتنه ماینده و ام دبیجن وکی ریبر آپو گوتیه دم دما کردانه دم دما آزادیه نهجی گوتنا برز امین بابا شیخ جبو گوتنا یکیتی پارتیا یکیتی مجتمعی کرم که بريس جنرال مظلوم بريزان سروكو سكرتيرين لاينين سياسيين روش آفا وين ميفان نوينرين بيكهاتين نتويو أولي ين روش آفا ميفانين هجا روش باش دەستپێکە پەیوا خۆدا بە فەرد زانم بنابێ یەکێتیە نیشتیمانیە کوردستانێ سوپاسیا دژنا باڵا بکەم بۆ بەخواندنە ما ji bo vî konferansê mêjûyî û girîng di vê qonaqê de û her wisa ji bo kongrê ekrêzî û ek helwêstiya Kurdan li Rojava ya Kurdistanê û her wisa pir ji dil hêviya serkeftinê bo kongrê we dixwazîn û em hewa piştrast dikin em dê yê piştevan û harîkar bîn ji bo bizava rizgarî xwaza gelê Kurd li Sûriya. بەشدار بووە تێژە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو هەردەم وێ پشتەوان و ڕێخۆشکەر بێ بۆ یەک ڕێزی و یەک هەلوێستیە گەلێ کورد چونکی بە یەک ڕێزی و لێک تێگەیشتنێن نیشتیمانی دێ بێ ئارمانجێن خۆیان سەرەکی گەهن یەکێتیی نێزیک بە ئاگاداری گۆڕانکاری و پێشهات و ئاڵنگاریان دەبەرەیە و ji bo rûbûna van alîngariya em daxwaz dikin ji gişt aliyên siyasî û pêkhatên neteweyî û ayînî ekrêz û ekhelwêst bin û bi bernameyekî yekgirtî û dariştî xebat û têkoşanê ji bo bi dest vehînanê desthînana mafyan rewayên xwe bikin. Em bi fer û bi rewa dibînin gelê Kurd li Rojava dakokê ji destûrekî dîmokratî û teeddudî bikin. Mafên tevaya pêkhatên Sûriya biparêzît û bibête binageyekî mukim ji bo seqamgîriya Sûriya û deverê. Hêjayan nabe em ji bîr bikin ku civaka nêvdewletî û welatên deverê çavdêriya pêşhatên navxweyên Sûriya dikin û bi hêviya ayîndekî seqamgîr û rûnin bo Sûriya. Çunka seqamgîriya Sûriya karîgeriyên erênî li ser seqamgîriya deverê heye û bêguman
یەکڕێزی و یەک هەلوێستیە هەوێت بەڕێز جهێ هیڤی و ئومێدا جوواکە نێودەولەتیە و وڵاتێن دەڤەرێ و گەلێ کوردەژی ددماهیە پەیڤەمەدا پێدویە و ئەرکەژی ئەم تەفدا یە تاریکار و پشتەوان بین ji بۆ پرۆسێ یەکڕێزیە گەلێ کورد لە ڕۆژئاوا و ڕێگر بین لە پلانێت تێکدانا یەکڕێزیە گەلێ کورد ئیدی هەریەت سەرکەفتی بن یەکێتیان نیشتیمانیە کوردستانێ. سپاس ji bo birêz Emîn. Sernavê Partiya Wekhevî û Demokrasî Dem Partî û DBP Hevserok Keskîn Bayender. میوان و بەشداران عزیز ez sernavê Partiyan Herêmên Demokratîk DBP û li sernavê şandeya Partiya Demê DBP û li sernavê Tevgera Jinên Azad wekî em şandeyên em li Rojavayê Kurdistanê em we silav dikin bi xêr hatin ser sera û ser çavan hatin. Demekê dirêj e em wek Dem Partiyê DBP Tejayê bi bangawaziya Rêzdar Öcalan bi bangawaziya aşîtiyê û civaka demokratîk û bangawaziyekî dîrokî kir em wek partî sazî û rêxistin bi taybetî li çar aliyê Kurdistanê û li Ewropayê li cîhanê em dixwazin vê bangawaziyê bi piştgiriyekî bilind bi piştevaniyekî xurt em dixwazin em vê bangawaziyê bigînin cîhanê. Belê helwest û nêrîna Rêzdar Öcalan bi hevdîtina şandeya me ya İmralî yekem ew bû ku pêşiya bangawaziya vê aşîtiyê hemû nêrînên hemû helwestên aktörên hizbên Kurdan û piştgirî û piştevaniyên Kurdistanê bigire. Ji ber wê li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê û li Ewropayê li diasporayê demekî dirêj e me hemî kesayet, jin, tevgerên ciwanan, sazî, rêxistin hizb me pêşniyarê wan me rahgehan bi saya şandeya me İmranî me giyande Rêzdar Öcalan. û ev bangawazî cîhanê re hate parvekirin. Hemî Kurd em tev jî zanin Kurd li Rojhilata navîn îro xwedî biryarin û bi esrarin ku pêşengtiya du tiştên cîhanî du tiştên mêjûyî ya dîrokî dikin. Yek azadiye û yek jî aşîtiye. Bingeha vê jî yekîtî û hezkirina Kurda û Kurdistana bi nav xwe ye. Îro ev civîn ev konferans em hêvîdarin wê nîşaneya wê tacîdar bibe ku Kurd ji hevûdûra yekrêzî hezkirin yekîtî û helwestê azadiyê îro li gel hevin û wê li ser vê bingehê li ser vê esasê wê Kurd li erdnîgariya xwe li welatê xwe Rojhilata navîn li cîhanê bibine gelekî qedîm, gelekî dîrokî, gelekî ku helwestên azadiyê û aşîtî dixwazin. Ji gelê me re ji me re pîroz be, serkeftin be û serkeftin be. Gotina dawî ez silavên û hezkirinên dilsozî û piştevaniyên gelê me yên Bakurê Kurdistanê ji bo vê konferansê û ji bo we dişênim bimînin xêr û xweşiyê da serkeftin ji bo gelê me be serkeftin. Spas. Gelek spas birêz Keskîn. Ser navê Kongra Netewî Kurdistan keneke birêz Zeynep Murad. Kerem.
دیوان مهیجا میوانن برز فرماندار گشتی قصده فرماندار گشتی یپجه نونر حزب ولایل سیاسی دلگین کنفرانس از بدلو جان و سلاف دکم ده همان دمده سلاوه هفسروک احوال احمد و اندام ریوبریج بکر بروکسلرا بوا دبیجم هوالن هیجا هوالن پیش ما آنین سر زمان اف کنفرانس دمکا دیروکی تی انجام دان و واتای کی دیروکی نتنیش برو جوای کردستانه بلکوش بو تباهی کردستانه وی هبه چونکه مسئله یکی تی نتوی یک ریزی آلین سیاسی بسالانه در رجوی گلی مدایه کارو خباتن گلک برفره بوهاتی مشاندن و طرفك جبارو كارو خباتهم باشش دزانن اموكو كونغرانا توي كردستان دايم مشاندن ليه ويك كارو خباته دا بدل خوشي و بسر بلندي و ام دبينين توبوه بنگه و دروجا ايرو دا دروجاوای كردستاني دا دبينين روجاوای كردستاني جاركيدن چاوا د سپیکر شورشه و دبر خدانيه کوبانه همو گلما اني جمهب ببی برخودانی دا دروجایی رو دا ببی برخودانی ببی کنفرانس دا دیسا ام همو دبینین نونری همو آلی حزب کسایتی هر چار آلی کردستان دا بب همو فرق جدایی دا دروجایی رو دا ببی فالون دا آمادنه لوما ام گلک سپاسا گلما و همو هزین سیاسی روجاوای کردستان دکی میوانن هجا رز دارن هجا ام دزانين قال ما بتباهي قال ما هرمي ده هر شهر عليه كردستاني بقناغه كي قالك هستيار ام درباز دبين بهرتن المنظن هنا سياستك بشكلك تي مشاندن دوان ولاتا ده ابتي ده جيان دكين لي دروجا ايرو ده او خدي بروجيه او خدي بروجه شهر سريه تني قالي كرده ابر راستيك ام بباوري ده براستي ده دزانين ودناف ده روجاوي كردستاني واف كونفرنس تبعي وكي هبالج اني سر زمان وكي مي شوبان ده انجامي كارو خباتن برفره جيش تبي انجامك ويرو عمل بركم بين دليل وي چيه دليل وي اوا كو ام حرنا كوكيكي هر اختلافك سياسي بديالوج بدانستاندن بالنقاش تيچاره سركرن وافكر كونفرنس ابا اثبات دكت اف راستي لوما ام هيفيدي كاين كو اف ببيتا بنجهكي جبو هر جار آلي كرد هر سي آلي دن الكردستان دا ام نفخدا نقاش برفره ديالوج نتويين اجتماعي برفره ام بكين كو بكي نبي انجام دا كو افرو دنگو هلويستي كردا اج هر ولاتا كده ام تدا جيان دكين ام بكينيت جبوكو ام هيزا كردا بلند بكين وفان دس كفتين كو دروجا ايرو دا هيا ام بكاري الماستر بكين وما في قلبا زيدتر مسوغر بكين وببارزين ام جاركي دي وصلاف دكين وبيروزبايي في جمع وفي كوبونوي بيروز دكين سر اخا كردستانا بيروز سر اخا شورشا جن شورشا آزادی ام جاركي دي وصلاف دكين وهي في سر كفتن يجبو همولايك هيدو خازين قالك سباس ام سپاس دکن جبو هفسروکا کنکه زینب برز زینب مراد ام ویجی بیجن یعنی جبو و خباتی کوهاتی کرن پشتگیری هنک هیزان جهاد کرن ام دخوازن لوی دریجی بیجن ام جبیرا نکن سپاسیا وان دکن نها ام ناورکی بدن 20 دقیقه جبو ام درباسی نرخاندن یا بلگا سیاسی بدن کرم کن